Biyang Titaw. Apay anak kami suot ka si Mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobyom. Awan, nana. Apay nga ruda ka sa tijar mo si Mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw amin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din nga ang mga no pinagbalin nakla pa nakibutas, nana. Ni, pag kunaamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngamti ka na yun mat ang masaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ruda mapukaw tinobyom itibiyag mo. Inaramid mo na itay din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay, atak ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ruda sinaam no kunam nga ayayatem. Wan ata ka na yun nakmatapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot la ang timang parparikat itibagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay ayatag ni Gerson, nana. Diyak kaya't amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaot man to cellphone mo. Ah? Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer? At dapay take care na? Unay ka na ya. Awan matdakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka kadi. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ro dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anya mat ti marik na. Unay ka lakit din aya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pasyar. Hayawanan ganas kong agpasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyayan ni Gerson. Sige na. Adamanin ka sa una iti cellphone. Damdaman eh. Surudak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Kiawanan bain. Babae manin ti kasasauna iti cellphone. Sige ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Adan kasukat ko kan ka, Gerson! Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha! Agbrektan! Anya ka di man ang tipagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga rod dagi jay. Among mati klase ti negosyo. Agduduma dagiti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gindi. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabang dagita at textmate kan callmate mo. Kay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan! Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga rod, madam. Saan pa si Mangput? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakata rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi editan, iso amaturog kan, Carda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga, Rod. Bye! Nagchat manin dayto a lalaki. Jak am mo dayto eh. Ngam entertainer man.
Taparik na akmat da di Gerson. Kita man karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan da di Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko aparik naan. Iso nga ayabak matlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban ka. Kayat ko arik naan na ti kanayon nga iparparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan nan ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak kita. Jacqueline Pagarop, talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo itilad na na napintas ka, Julia? Nakarkarong pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga taumay. Mabalinta ka diti rumar. Talagang awan pa'y reply na. Tiawanan ba in alalaki? Ayan na nga tra. Asino nga tatikaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba in talaga dahito alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti rumar. Intag pa siya, Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asing marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day jay, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Saan nana? Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito restaurant. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmatyawanan pa in alalaki. Syaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man tilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jackson sumbangan. Julia, adawag mo. Baybay ang dito. Amang ano napatag na awag dahil, Saan? Iyop ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti imak, Prince. Talaga ka ding awan pa inobyom. Kuha? Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan na ko mga ron nga garamkan ka. Nagayata kon kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kuha? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. Mga toy, nayunam pa itin inumam. Inumam amin tayo toy. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga ron? Di karda tinakasaritak. Saan ka no pa'y asimbang pati ijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, apay ngay, kunakman no iso ti kadwa na. Sa bali ka no ti kadwa na arimwar.
Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sa bali alalaki akadwana. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Madi no nga tipang yung panang kanya. Maturog tayo di hotel. Agpalabas tayo ti Rabidita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagintindihan mo, Julia, sweetheart. Abay, alipatan mo ti amin. Awanan kay tibain. Apay ang ginundawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanka. Takdarak tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan. Di kan kayo tamakita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay nga, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutin ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan asimbangpat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ang napasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson tinobyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki. Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso lang itinobyo. Anya taraming. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwab. Nasakit unok na. Pakibagayo abaliwan nan to ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kantinobya, Manong. Wen nga rada. In black pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak kang kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Adlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkuranga kan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, Manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak ang mga ibagay ti daytoy. Nanakarda. Di kag babain. Nabayaga ko nagpapaay kada kayo kas babaunan nyo. Kaslanak kamatan. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki dinobyo. Nana. Ah, anyat kayat mo asawan. Daytoy yan ti pagdandanag. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad kasano nga ron itan. Awagak ti ama ti sikuko. Taibagak ti kasasaad ko. Masampul at takdaran na dinaramid na kanya. Agad kasanon nga itinobyom. Kasaritam nga ron Sana nana. Mabainak asumango kan ko na. Agyaman nak, tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince. Masampul nga'y kasal na. Di talaga yan. Awan problema. Nganin, ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga ron ti panang ikasal mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawen, sweetheart. Makiasawa akon, Mama. Nabiit kayo pa'y anagam amoy tinobyon. Nga makiasawa kan ko, ana. Kapilitan, Mama. Ngamin, masikog akon. Ay,
Anyan. Kunakno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak. Julia, awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalikan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ama ti sikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan ka ti sikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay ang kastoy tinagbanagan ti ayan-ayat ta. Kasanon dagiti arapap ta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manung aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat akabulana kun iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asumangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amuklaan na igumon gayam iti may parit nga agas. Tiyak ko man nakias asawa kan kwa na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam? Ang mga nuanya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagik ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, mama. Siguro, no iso ti asawa kita. Nakaragragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga tamay subli, tinapalabas. Alagagahiyam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Danica, umay ka. Dumagas tapay dita restaurant. Okay. Inta dumawat iti kwarta ni Papa. Tagpasyar ta madamdama. Apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naimbaglakit din. Tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na. Balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di saan ang naimot.
naparabor ni Papa. Wen nga rod, nadlaw ko day takan kwa na. Saan na naimot? No niya tikid dawam, itad na adagos kan ka. Siyempre, pat-pat ganak namin unay ti Ama, Danica. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Aday di opisina na, ma'am. Okay. Thanks. Oh my God, Danica. Okay. Nga, si kansalatan ti sumra kita yan ni Papa. Mabainak nagpakita. Anya ko matipagmainaw. Kat sigod mat mong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duwatang agpakita kin ni Papa. Tapno palubusan mak magpasyal inton malam. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan Papa. Adtoy, war tayo adwa dahita. Agyaman nak Papa. Ilibre mo ni Danica ay, ha? Wan Papa. Areglado. Apan kayo marudan, katanya orasan. Mala daw kayo ni klase, yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige, sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumrak ka. Talaga sumrakak. Apaya di mo sungsumbatan ti cellphone mo. Pasensya kan, busy, ha? Kasta ka na yun kibagbagam. Busy, busy, busy. Ha! No kasta? Nobya ni Papamday siya babae, Rose. One friend. Apera day je ano na. Kanayon da nga pa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da. Inton kwan. Okay da man yan. Kalpasan ti sumagmamanungal daw. Agapa da man yan. Hay, away bati da adwa. Jak kursunada ti ugali ni Nanay Joan, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mamaman niya. Wan nga rod, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lang kat nga rodan. Ay, sorry friend Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na tay day di mamam. Italangan na kinobya ni Papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kin ni Papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wan, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Ngam, jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso nada ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman nak Papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend, Danica, iha. Congratulations, matkan ka. agyaman nak sir. Anya, sir. Tatakunam kanya. Takas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo, ti panaggraduaryon adwa. Oh, nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa'y lang agaw ang with ije probinsyayo, ha? Ngam, adda ni tatang ko. Ikuyog mo ti amam, tapno maam-am mo mimat. Ay na, bababay na kanakaw. Pasigababak ng tisa nga iliyo, iti gayem mau. Di ka agbabain tatang. Urebak ng daros, saan da mata pobre. Nagsisingpat da. Oo, inayadan nyo ti mga nubing, ha? Diyak kaya't nga da makitak awara iti swelo. Dayjay siguro ti asawa ni Sir Dinais. Saan tatang? Nobyan na pa'y laeng. Saan da pa nagkasar? Kasta, Wen tatang. Kasta day ta.
Stricto talaga. Ay, kaslay sumati bumalayan. O, Dani ka, tumulong ka mat nga trabaho ah. Ha? Well, ma'am. Laglagi pa, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho ah. Saan aga po taad na dagiti babaw nan kat senyorita kamutan. Well, ma'am. Juan, anya ka kani. Dani ka iya. Tata, mangan kayo pa'y. Di kag babain. Pasensya kay lakumahan. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Juan, mapantay ti silit. Panawan na kayo pa'y. Kasta kakit di ah. Kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Juan, iso ang baybayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya at ay nanakaw. Juan, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho ako iti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos sa nakaw. Ika gumakton ti makastragi ti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakita? Nakita ti pa nagkuyog yun. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Apay nga ron na nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayano ag holding hands dagiti ag gayam, Dennis. Ha, Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat kong aramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. hani, Kwarta man kit di. pangusaram, hindi kwarta. Paglalakim? On nga. Ah! Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha! Sinaan kan tupay! Hani, Ha! Amo ka! Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, tikonam, adapay aya mangayat itikaskan ka. Laklakayan. Hoy, Dennis, kita umot tarupam ah. Tirupa ta adwa. Ha! Ag katawanan tang agpaiso, ngem adayo nga ubing tilangak ngem sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwarta man kunak, tadagatangat. awan kwartak. Ada nangaramata. Pasit langan, tinabati. Talaga karkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kita man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti kasapulak, isong agsinatan. Makamuka, nukas na ti pangedeng mo. Ay na, no ti konamkat at dapay lamangayat kan ka. Pulos! Laklakayan kan! Iso ano siyak tisika! Itad mo ti daw dawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan! Latingitek, ngem awan maitid ko. Nukasta, nag-break kayo kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ay, Siyak tinang i-break. Amo, kadi namat lakabaulan ti panagsinami. Iso asigurado akamatan nakto day chay. Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kuana. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payagwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kuana ngay. ay, di mo maibagati kasta, amiga. Tadamat na kita'y pangit ang napigsa ti karismana. Depende yan sa diskarte. No adaman mailawan ang mga yatkan kuana. Dagitay padak ababakat. Wano babakat paingam iti siya. Amiga, Naminano na di mawatak iti kwarta kan kuana. Ngampulos nga awan inted na kanyak. Iso asinina ako na. Tawan matlat maghimulak kan kuana. Oh, Rose, nakaawag ka mat.
Danica, agaw awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo ka no. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Kasta ka di. Kat ti kayat na, data ti kaduha na. Kat, TGF na nga eh. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang arod. Diya mo, nung nag-breakdansan. Ha? Ag-ready ka na? Tamadamdama na ang dagasandakan kini Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit di taison amis mo ti mga wiskada ta nga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamat friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, aguro talaga pa Unang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayon ka ni Papa. Saan ko? Ipapas na ti ageng joy. Hindi ka nasama tagan enjoy. Di, naman dumi ninom. Nabartag kayon, friend. Saan pa'y? Mabiglangan, hindi mo nagsiyan. Anyay, di man kabalang tibagin. Mauno ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Ito na rin ako. Kaya dami ka, please. Kaya tulad ang matulog. Sige, titulbog tilugan, adakan ni Papang. Papanan niyo to. Ijikot siya sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Kumayan. Makatuturo ka pa. Di yun samat ka ba ilan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Nagawid tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yung kabalan ti agmaneho. Iturog yung pailang di tilugan. Madamdama tayo nga agawid. Maulawa ka talaga. Isatag ko pa ilay ti abagan, Danica. Sorry. Okay lang, sir. Payakas to'y matan tiriknak. Kaslakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, jak maawatan tiriknak. Rose, mabaling ti umay? Oh, Danica, friend. Sumrag ka, Naimbag man ta nakapasyar ka. Ni Papam, ada ka di? Adda iti silad na. Jak amo no anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat kada kayo kin ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kin ni Papa, Danica. Sir Dennis, di ka matan uminom. Da kaya tintag bartag. Tapno damang bantay kada kayo ka ni Rose, Danica. Ha? Napilitan akla na ginumidi. Gapo iti sakit tinakam ko ka ni Joan. Papa! Danica! O may kayo, sana na. Ala, nabartag ka ni Rose, Kuya sir. nga Rod. Ang mabalin ka di adin ako nawagan iti sir. Tata ako namlatan. Sige, tata. Pakawanan na ko Danica. Ang jak makaid na. Aging ga jak maipod na tiriknakan ka. Agayatakan kan. Sorry. Sabay ko mata di nakagura. Amo ngawan tinamnamakan ka. Takas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitisi ka. Ang magpudnuwak lata. Tadya ka balang nga ilimet tipudno amarikrinak. Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Agpaiso, dane ka. Wen, ayayatan ka mat.
Sigurado ka, Danica? Agayat ka kin ni Papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen Rose, ni papam ti nakakita kiti sapsapula kiti may sa lalaki. Naanos, man nakaawat, kan siyempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni Papa aparakan ka. Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka na yun kanya. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yo kin ni Papa? Agkasar kamin iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bagik, amiga. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanya. Apay akastoy. Agpada ta, Ngamay, bakit tamat ngaminan? Asin no kumangay ti mangayat ka data? Man-manumot ti lalakay di ti lugar tayo, nanat-natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkaduan, amiga. Sayang, jakla kuman sininsinaan idi ni Dennis. Ay, Wen, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan dabag ko kankwana. Ngam planok ti agsublikan kwana. Isama panak ijay lugar da. Naimbag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyal. Sumrek ka. Agyaman na, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan ka gaya may di kasarmi. Agasawa kami ni Danica. Anya? Nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danitan mo. Ubing kayam tinaasawam. Agyaman ak, Joan. Pakawanan na kuma no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbagpaikan ka. Tanakasarak ka iti katakunay-nay mo iti biyag. Iso timpa iti Diyos ni Danica kanyak, Joan. Gatsika, kumusta? Asino ti asawa mita? Awan. Saan akong nga agbayag, Dennis? Adapay gayang papanak. Nagbiit kan? Agmerienda ka pa yan. Ay, isahanan. Agdardarasak ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aglaangan. Di kagsao iti pakasairan ti padam a tao. Tadi mamutigasat ti tunggal maysa iti masakbayan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello manan papagayam, welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dahito manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, amang isagot kada kayo iti sabali manan nga istorya dito drama abiyag ti tao. Ngam sakbay na, kablawan tay pa da Christian Sambot, Jarwin Kayat, Tomasa Lomboy, Modesto Cabalo, dita Washington, USA. Kani Ma'am Mirasol Mariano.
Intay nga ro dandanggan ti episode 172. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Ay na, kasano itan lakay. Kalkalpas tinagpig sa abagyo. Nagado tinadadaal dito lugar tayo. Ultimo garden awanan. Wala nga da. Hanggang nakuha ni Mariin siyang nga da kano calamity fund. Manipod ka no iji munisipyo. Ah, kasta ka di lakay. Ay na, nagsayaatan. Ulitom tuman kan kuha na sa lodsudan. Jack mo't nadamagan. No kaano ti panangiwaras da iti tulong. O sige lakay. Tain na kaya balay da. Damagak no kaano da ita. Ni Mariin siyang kano tinakaibaga iti da itakin nila kay ko, kagawan. Wan, pudno da ita. Adagga po di munisipyo tulong. Ang mamangano inton umay alawas pa, dagiti tulong, kan dagiti relief goods. Kasta ka di kagawad. Ay na, pagyamanan tayo unay. Tadala tatulong nga ipaida para kada tayo. Wan na, awan gayam. Sigan tuman ti makamo amang ibaga kadagiti karubam. Ipakamom kada ko ada nga umay kay to iji barangay hall. Tapno saan akong mapan ijaan nyo, Ay katuan ang kagawad. Awan parikot iti dayta. Siyakton ti makaamo amang ibaga kadakwada. Malagi yaman ang karo, Gina. Apo! Apo! Oh, Gina. Anya ti bagam? Ay kwa. Imbilin ni kagawad Lolito nga da kano iwaras da relief goods iti barangay hall inton umay alawas. Anya? Dayta ti umay mo ibaga? Aha? Anya't pagkit kita am kada kami, awan makan me? Ay na, saan may pagtatakkunan kanyaman a relief goods nga ito ti barangay wano asino pa dita? Ha? Ano ti kwarta me? Amuyo dayta. Iso nga iti uray ka anuman, kasi tinakunak, saan may pagtatakkunan dayta a relief goods? Iso apumanaw kan, Gina. Anya, relief goods, ti bagbaga ni Gina. Wen mama, agga po ka no iti munisipyo. Iwaras da ka no into nung may alawas. Kukwada dagita relief goods. Para kadakwada laang amamirmiraot. Iso nga ro na ka sa timbagak ka ni Gina, mama. Iso pinapanaw ko na. Husto lang tinaramin mo, anak ko. Kukwada laang dagita relief goods. Anya? Kasta timbaga ni bilin kan ka bakit? Wan nga rod lakay. Makapasair mat itirik na. Imbaga na ko maitinasaya at adi na kayat. Saan akas di a pinagsasawan na. Gayamon. Anya nga rod nga kit baknang da. Di da kasapulan ti anyaman at tulong. Sapay la ko mga rod tadidan tumaawanan. Tapno saan dan tong agsapol iti tulong ti dadduma. Nagsakit ti panagsasauda. Imbes anasaya at ti panggap ko anapan ija balayda. Ngam kas di matan timbaga na kanya. No, danto ibilin takan ka. Ibaga mga isudalatan ti mangibaga. Sana si ka. Tapno maliklikan ti agkakasakit asarita mangag mo. Nasaya ta nagsabat ta kagawad. Madam. Apay, anya jay may imbaga ni Gina ijay balay. Nga da kano tulong nga gapoy jay munisipyo. Pudno dayta, ma'am. Kinapudno na siya tinang ibilin ka ni Gina nga umay na ko maibagay siya ayan nyo. Kasta, Apay, ada ka di parikot, ma'am. apay nga imbilin mo pa ilang. Anya ti panagkunkunam, pagtatakkunan me day jay relief goods. Kukwayo lang. Madam. Kukwayo lang! Ngamen, da kayo amamirmira o ti ad-adda nakakaasi. Da kayo dagiti tattao amatay no awan ti maitad ti gobyerno a relief. Kasta nga rod, timbaganda kanya kininagsabat kami, Romeo. Kastamat lang timbaga ni Belen. Kani bakit ko idin na pa ni Gina iji balayda, kagawad. Unayan day abak nang. No di da kumamot ten kasapulan ti tulong, ibagadala ko may tinasayat, but...
Makapasair mo't dagiti pa nagsasauda. Anya ngay nga rod kagawad. Sapay la ko mga rod, tag na nayon ti kinabak nang da. Ay, dayta tinapan nyo inalay di barangay hall a relief goods nga bagbagam, Gina. Wan, isa da ito eh. Ni may ka kuma, adda kuma relief yo. Ay na, mamin ano ay nga ibagakkan ka, Gina. Nga uray, mamin ano nga agbagyo. Sana may busti kwartami. Kan kasi tinako nakidikan ka, saan may pagtatakkunan dayta? Ha? Kita man, kasla talula piraso a sardinas dayta. Kan may sa kilo a bagas. Ay na, talaga para lang kada kayo dayta mamirmiraot. Anya? Oh, mama, umay kayon tamangan tayon, nakaluto akon. Ay, mabit lang ang anak ko. Umuna kalaptan amangan. Ay, jakmet la masubutan dyan na abak a kwartak. Ni, naabak kayo iti online na sugal? Un nga rod, anak ko. Nagdakalagata dyan na abak kanya. Barang masubot ko pa eh. Ay, Ala, umuna ka namangan. Sa anak pa'y amabisin. Agay ayamak pa'y barang agsuble dyan kwartak. Anya, naabak ka iti kasino, anak ko. wen nga rod, mama. Nagdakkel agatad tinaabak kanyak. Wah, kasano itaan. Manulaang nga kwarta ta anabati ije bangko. Ay, di kay madanagan, mama. Masiguradok nga iti sumaruno. Mga bakakmatan. Sapay la ko mga rod kasta anak ko. Tano maabak jay ka kaisuna a kwarta ta ije bangko. Ay, jak lamon. Di kay madanagan. No kunak to matasyak ti makamo. Sigurado nga agtriplen to ti kwarta tayo. Sige, ta sumuro taktuman mat. Huwag gayam bakit? Adda nang kong istoryada ije store. Nagdadakkel ka no gayam agatad ti ipapaabak da bilin nga agina, iti kasino. Anya? Isumo ti pag-iistoryaan da ije store. Ay nalakay, uray milyones ti maabak kadakwada. Saan amakisayan ti kinabak nang da? Ngamin, bak nang da. Nasayat ano kasta? Agam ti bagbaga ti tattao. Agparparikot da kanon. Gapo kano ta na ibuson ti kwartada iji bangko. Gapo iti sugal. Anya? Isumot ti istoryada, bakit? Anya, agparparikot da bilin nga agina kunam, Gina. Wan kagawad. Ngamin, naibos ka nun ti kwartada, gapo iti kasusugal da. Kunak no saan apod no, ngampod no matgayam. Kasano ngay daytan. Pakalaan da nga iti kananda, no kasta sugal mo't gayam ti aramidon da. Agam sa bagay, ado dagiti kakabagyan da babaknang. Wan kagawad. Saan naparikot kadakwada ti kananda? Ngamin, isuda dagijay atat tao ti dida kayat ti umawat iti tulong manipod iti gobyerno. Kasla ka no ngamin nakakaasida no kas dyan. Ay, anya ngay nga rod. Kat baknang da. Sapay la kuma. Tasandan to nga agparikot. Ay na, kasano itan, anak ko. Awa na napulos ti kwarta ta iti bangko. Sa dino ti pangalaan tay daramatan ta. Ay, wen nga rod, mama. Kasano day to yan? Kunak nga rod kan ka. Padasam ti umutang kadagiti kakabagyan ta babak nang. Padasam lang. Ay, inawagak ni Insan Joyce itay, mama. Ngamawan ka no kwartana. Kan uray ni Sally, awan mo't lang. Anyamat dagita tattao. Awan pa'y mat manamnama kadakwada. Wen nga rod, ah. Ay na, kasano ta itan, mama. Awanan apulos ti kwartata. Dayta nga rod, anak ko. Agbabawi ak, gapoy ti panagsugsugal ta. Ay, nalabit. No saan ta na sumok ti nagsugal. Adda kumalat ta kwartata nga aging gaita. Anda man ang tulong nga gapo iji munisipyo, kunayo kagawad.
Uwan Romeo. Adanagan ni bakat mo itilistan. Iso nga ibagam kan ko na nga umain tun Lunes, ah. Uwan kagawad. Sigurado na ita. Uwan gayam. May turad mo ti mapan iti ayan ti karubam. Sino kagawad? Ijay ka di ayan da Belen? Uwan. Ibagam ka na ko adang umayda intun Lunes. At tanaganda. Amang ano pabainan da, kagawad? Saan siguro? Gamin, agdinamag dito ayan tayo, ti may papankad ako handa. Sa bagay makidya. O sige, ipadas ko nga ibaga, kagawad. Bakit? Intun Lunes, mapan ka di barangay, hola? Apay lang kay. Ada man ng tulong. Isati ko na ni kagawad. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta lakay. Adda mausar tayo no bilang. Wena, adapay ka nung arod kwarta. Ay na, dakkel abanag data para kada tayo. Wen. Wen gayam, si kaman ti mapan ijay da Belen. Ingkay baga kadakwada nga umay da intun Lunes. Ada ka nung matulong ang maawat da. Ay, jakayat lakay. Ha? Ang mga noan yan tumanan ti ibagada kanya. Masair la ang tiriknak amapan mangibaga, nga uray na saya at matipan nakisarita. Sa bagay. Siyak man lati mapanan. Ha? Tulong pinansyal ko nam, Romeo? Wen, aga po iti munisipyo. Isumot ti ko na ni kagawad edi kalman. Iso nga umay kayo. At danagan nyo. Ay, kastaya. Sige, ibagaktokan ni Mama. Tamapan kami ito barangay hall. O sige nga rod Belen. Kaya tagyaman na ka. Ay nanak ko, kasla mabainak amapan. Sikan sa laangan. Mama, saan amabalin asyakla ang tibaunan niyo amapan? Ngamin, nagan niyo tinakalista, Mama. Oray saan-san. Ha? Kasla ngamin mabainak. Amang ano niya timakuna dagiti tattao kanyak no bilang lang. Awanin na pulos kwarta tayo, Mama. Isa pa nga asiyo. Mapantayo ko, Ma. Sayang magday jay. Manon nga aldaw asan tayo nakapangan iti husto. Gapula ang tawan nga rod kwarta tayon. Ala, sige, mapanak nga rod, anak ko. Ma'am, adto iti para kada kayo. Ay na, agyaman ak unay kagawad. Dakkel atulong da ito'y para kada kami. Dakkel at tulong ko na, madam. Uwan kagawad. Ay uwan kayam. Pakawanan na ko kadagiti na isaw-sawang ko kan kay ti kalabas. Amok ang naglablabasak. Impagarup ko, asaan kami nga agkurang. Asaan kami nga kasapulan iti tulong. Ngam nagbitutak. Aklunak abidot ko day chay kagawad. Awanan day jay, madam. Tinapatag at namiris yu ti bidot yu. Ngamin, santay nga mo nagiti mabalin na mapasamak iti masungad ngal aldaw, ma'am. Husto ka iti dayta nga imbagam kagawad. Imbes ko mga amok dagita, gaputa bakit akon. Agam saan? Gaputa natangig kami iti anak ko. Gaputa adukat nga rod ti kwarta mi iti. Agam namin pinsan anapukaw. Gapu mo ila siguro iti kinadakas ti ugali mi. O at iti kwarta anak ko, si kanti makaamo amang i-budget. Mama, Ay, una yan ti kastoy abiyag. Saan tala kumaan ang nagsugsugal? Saan ko maakastoy ti biyag tayta? Mama, para kanyak. Husto lang day dyan napasamak ka da tayo. Anyat kayat mo asawan. Ana po kaw tidakkel agat na kwarta tayo. Ngamin, naamiris tayo aga po iti dayta. Namimpinsan mo ti panagbalbaliw tayo, Mama. Idadakwarta tayo. Saan tayo nga amo ti makigayam iti kaaruba? Wano ure asino pa idita?
Gaputa ti kwarta laang tinapatag kada tayo. Impagarup tayo asaan tayon nga agkasapulan iti tulong ti asino man. Husto ka, anak ko. Pudnotan ako na. Isa manipod ita. Sursurwantan ti makipulapol kada kiti tattao. Banag asaan taan ar-aramid idi. Gapo iti kwarta. Di tay kumapukawan, tinasaya at apan nakilangan iti pada ataw, gapo iti kwarta. Tati kwarta nalaka amapukaw, no di mo asalimat-matan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.